Ngaahi Makatu'unga tau whalalai ke whakamooni Apostolo. O wam ke whotua tu hen, na e iai ai Ngaahi Makatu'unga. O noui o hataha koe Apostolo i whakau fo o pea o ikai ke toe lawa ke toe kau hataha i ahoni e siasi, pe i hato e siasi, ke ui koe Apostolo. Koe ke toe lawa lau hataha ahoni ko Apostolo, a si Isu Christ o hange ko Apostolo koe na nau hiki tohi. Ai whakau fo o. Ai whakau ka Apostolo na i toi mai whakau fo o, ko nau tolu pe ia ai kau Apostolo koe, o lawa ke tau lau koe ka Apostolo. Te mkau pe koe Paula koe, e haere hake e kia e so vai whaa, pa ni hanga whake sia ni koe ka Apostolo, ni koe ka Parofita. Koe ka Parofita, koe ka Parofita e whakamotua. Ai koe toi tap whakamotua, fat koe toi ka Parofita. Ka Apostolo, koe whamonia koe whakau fo o. Ai o kai ke toi ia ha ka Parofita, mo ka Apostolo i ahoni. Rabeke ke malanga Parofisai e si, ka kai ke tatau malanga Parofisai e moe malanga. E lau na kihe, e lau e ula korinto, wahe taha pe koe vesi wahi, mo tolu noa mo tolu taha, mahi noai, kau Parofita koe whakau fo o, ne pau ke sivi, e pe mea kau Parofita koe na asiri tohi. Aia, kau Parofita mo ka Apostolo, o ose e nau ngai nau tolu. Ko tau tolu koe ni koe kau whaia, ko ka evangelio, i tau tolu koe kau tauhi, kau misinare, tau kau ngā au e ki tau tolu, mo kau Parofita whakau motua, mo ka Apostolo e whakau fo o, ko he koe nau mea en, ko siki tohi, o tuku e tohi tapu, ke tau ngā au e aki. Sai, koe harewa ai Ngaahi Makatu'unga na e ue e hataha, koe Apostolo. Aia, ko na uhinga ni koe ke toi ia ha Apostolo i ahoni. Koe ulua ki, na e pau, koe Apostolo ko toa pe, na e pau ke whanonga holoia mo eiko si Isu kalaisi, talu me he kamataanga koe i hono baptaiso si Isu e sione, o au ke haere hake a eiko si Isu kalaisi. Aia, koe mene tau ilo, tam kuna nau o mai ai koe ka Apostolo i hong fulmataha, ke nau hanga whiri koe hataha ke ne whetonga siutasi. Ma ene koe teki tau tō koe toko taha koe te nau whiri ke whetonga siutasi. Tarangarewa e pita ke teki nau tō e ngai wahe ula kiwe siwa taha, koe toko taha na e kau mo ki tau tolu lorotonga ai where mo fafo ai eiko si Isu kalaisi i te ki tau tolu o whai me baptaiso a sione o au ke aho ohono o hake mea te ki tau tolu. Ai e suki ai, o si ai fui whakotu uia e ngai mea na e pau ke sio ai toko taha, na e pau ke sio e baptaiso si Isu e sione. Pea kai ngatai na pau ke whanonga mo si Isu he fui wa e whanonga koe ka leri o alua i begi se usarema o kene pekia, toi tu nofo mo si Isu e fui aha whaanga fulu ko ia o au kene haere haksio. Kono ngai koe ke toi lawa ke lau hataha ahoni ko Apostolo e tuunga whaka Apostolo e whakawho ou. He koe ke tau toi taha e ahoni tene mau ai whainga Makatu'unga ko ia. Ke behena e lawa ke toi whanonga koe kau tangata koe ku os nau hiki nau toke langi. Kau tangata Apostolo ko e ko mataiasi na e whiri ke hongo fu maua. Koe ulaki mea e kua pau ke kau he whanonga mo si Isu lolotonga ene kei i heni i mamani talu me ono baptaiso e si one o au kene haere hake panau whiri lewa maa mataiasi ko Apostolo nongo fu maua e kono ua na e pau ke whei loaki koe mo eiko si Isu kalaisi i hene toi tuu. Aia, tau ilo, koe tamai te tau tolu, e Paula rakointo vai tāni mā, bes ni mā ke hongo fulu, hiri ne toi tuu na ne hākia ki whasi, pēr ne hākia tok kau hongo fulu māua, ak maino, na kau ai mo mataiasi ai, e sio tonu koe kau hongo fulu māua, koe hei mantina toko tātaha pefo e kau wako he ose pekia siutasi, me pekia si Isu, tok whiri mataiasi tau toko tahau, pēr tamai rewa osia na ne hākia toko, ke kau ke toko nima ngeau, e kau, koe kāinga lotu ia. Pe kainga taina ne hākia se misi, ko se misi nko toko ua eiki, he ko se misi ko ia na kake nonga na kake whanonga mo si Isu, lorotonga ne whanonga i mamani, ka na tatau e mo Paula. Na mamata tonu ke eiki toi tuu. Pea oska patala mai, pea ke kau Apostolo ko toa pe. Aia, o mahina bena i he kuonga koe ni na e mo ni i na e lau koe kau Apostolo ki nau tolu. Koe uhi he ne nau mamata ki eiki, pe koe uhi na nau kau i he whanonga holo mo eiki, talu me baptaiso koe asione, o au kene haere hake. Matui, na nau amai koe ke nau Filipa, nau mai na e amatai asi mo Joseph. Mai bena na toa, na toko te au wanoa ni iho na nau nofo loki olunga o tari, ke hifo mai lau mari mai ni peko ni ihia, na nau whanonga mo eiki. E lawa ke lawa hawhi whine ko Apostolo, more ke mama.
na tō lai pe kau whiwhine whanonga mo eiki, ka mai be na ilo be si kau whiwhine koe ni. Kuna utolu neongo ko mere, kuna aru mere me maktala na whakamooni ke toi tua e ko si sukraisi. Ka nei kai lau e ko apostolo he nai whiri e eke ko apostolo me kau tangata kainga. Koe aho ni be e kau ai ka kai whiwhine o hake. Pa kono moni o nai koe koe kuhinga uke tuku hifa ka kai whiwhine. Ka nei koe siasi, na ilo pe tuunga ka kai whiwhine, na si o mai pe nau tolo whae tauhi ki he eiki, na ome nau paanga mere me maktala, mo soana, mo mere taha, mo hai fue kau whiwhine, ka nei kai ke nau whema e na toi lakanga koe, pe nei kai peke whiri si sui hata. Koe uhi, e na mai no bido pe ko a tamana e fua ngāo hi, pe to ngāhi ki muia iwi. E nei kai ngāhi a iwi ka hui ko fui fie mau ai tangata. Pa more ka maa ko ai pehe ke tu hui whae ai tuunga whawhine o kui kai. Keike, koe taha ia e Ngaahi Makatu'unga, koe Makatu'unga hano ua ia e te hoko ka apostolo, pau ke ulaki, ko pau ke whanonga mo eiki me baptaiso a sione o au ke ne haere hake, kono ua, ko pau ke mamata ki e eiki toi tu. Kono tolu, ko pau ke whae i koe e ngai whakailonga apostolo, koe ngai mana, mo e ngai mea whakaafu. Tala mai paula ke te tau tolu e loma vai tahani maa ves tahiwa, koe ne alu kotoa pe, ngai whetu kotoa pe na alu ai, na e hoko e ngai mana me ngai mea whakaofo me lau maari o e otua. Ko ike whakamooni, ko e apostolo mooni ai eiko si sukraisi. Rua ua korinto vai tahawa, ves tahawa, me tarange ki kau korinito, mo hiafu na nau tui ki nau toki ka apostolo fo ou, na nau omi me sisu kehe, tarange vai paula, na kuhanga whakaha i ho mou ao, ai ngahi whakailonga ko e apostolo mooni au, ake ngai mana me ngai mea whakaofo. Ko ua korinto, vai tahawa ves tahawa he pelu vai wa ves tafa pe he tangata ko na ne fatu to he pelu ka fuke tau ilo be ko haia na fai e o tua no whakamooni ke te nau tolu e mea koe ko nau tolu koe na nau mamata tonu pa nau whanongo tonu e eiko si sukraisi na nau o mai nau tolu whakamooni ke te nau tolu i e fu umawhai mo e iwi me ngai mana me ngai mea whakaofu pe kai ngata e ngai vai ni ma ves tahawa tara mai ai na fai e ka apostolo i Jerusalema ai ngai mana me ngai mea whakaaf. Aia, ne ai me ngai mana me ngai mea whakaaf. Pau ke whanonga mo si isu me baptaiso a sione o au ke ne haere hake. Pau ke mamata ke eikto e tu. Pau ke ngai mana me ngai mea whakaaf ke whakailonga e ak whakapau e ak koe apostolo mo oni koe kono tolu na pau ke malanga e taha i Kosipeli pe koe na malanga ka apostolo e na mahino bit pe koe taha i Kosipeli e na me ngai Kosipeli kehe. Ai koe Kosipeli kehe na alma kau tamko ki karetia na tau lawe kia tau proklama ki mua e na nau tarange i nau toruia o koe ke whiunga hotuia ke eiko si sukraisi ke mauai ai whakamaa oni ai otua. Kua pau ke toi kamu koe ke hoko koe siu. Kua pau ke toi tauhi koe ai lao ai otua. Ai koe whenga mea koe nu whanonga he kau wesiria na o kou tui pau ka kua pau ke ngāwe. Ko peko pau ke ngāwe koe Kosipeli kehe. Koe koe tui koe fuiri ngāwe o tua utun kene ririu ho moui. Koe tui utun kene hanga o ririu ho moui kene whakafonu ofa ho moui. He koe te whtoi ngāwe peo ko mai he o tua ai ho tau loto koe ofa. He koe anga hala ai tae ofa. Tau tolo kai fonu e tau moe tae ofa. Papau ki asi tae ofa ho moui. Mai no peo te kai ki kakato no ririu koe e o tua. Te kai ke whana i fo ou wha au furi koe e ho tau o tua. Aia, koe Kosipeli kehe, koe sisu kehe koe na hau. Ma kau tama koe na nau hau koe ki Korinto, toi ka Paulo e Korinto tātau mahino au pito pe, na nau omi nau tolo malanga a sisu kehe me sisu koe, na malanga ke apostol ko Paulo. Ai koe sisu koe mai tau sio pea o Korinto vai tolu, na nau omi nau tolo me sisu koe o e fuakawa motua. Ai na nau sio nau tolo malanga e Mosese mo e lao, sisu e pau ke ne tauhe e lao fuakawa motua, tala mai Paulo ke te tau tolo kai. Koe fu veiria. Wanga i te volo whakakuhia ke tau moe tau whakaukau, koe whakau motu ato kua ia, na ukai ke whakakakato ia si iso. Ai koe mena na uomo ia, na naona tō marangai, koe whakau motu ae, ton ke tau kei tauhi pe lao, koe uhi, e koe mena e whakia Moses. Tāne paule kai. Koe mena ko hoko me mo si Isu Christ, ka pati ke ta whoke si Isu Christ, e to e fuweiri ke lawa sio koe kotoa ngai mea koe na rea ka Moses e, koe ngai mea o kau ke e ko si Isu Christ. Aia, pau ke malanga ke taha i Kosipeli koe, ai koe na malanga e ka apostolo, kono hoko rewa. O ku mahino au bito pe, mea hano ni mai, mahino au bito pe, na e hoko rewa, e fui mea e whaa ko eni.
e fui whakailonga e whaa koe ni o apostolo mo ni, koe mea ke sivia ke ka apostolo loi koe na au ki Korinto, koe me ka apostolo loi wase sias koe o Efeso e tohi whakahawa he ua vesi ua na e lawa na tolo sivi i ka apostolo loi koe ia o nau ilo koe ka apostolo loi pa na hangarewa whekau ke nau alo. Aia, koe aho ni kau te ha apostolo, koe rupe koe maa mo ngā, pa moe hae ngā sias o koe kau pentekosi koe nau ka apostolo, koe rupe talamai koe apostolo, koe ka apostolo loi ia. Koe apostolo mo oni, koe mea whaa koe. Pau ke whanonga mo si isu me baptaiso a si o ne, o au kene haere hake. Pau ke mamata tonu ki he eiki toi tuhan ko Paula mo se misi. Pau ke malanga ke taha i Kosipeli pe koe na malanga ka apostolo. Pau ke whai ngahi mana mo ngai mea whakaafo koe, koe whakailonga ia o apostolo mo on. Aia, ko apostolo koe no whakamoon ma ke te tautola si isu e whakaafo o. Ko apostolo mo on ia. Na ka kato ai e ngai whakailonga whakapostolo katoa koe ni o tau ke tau whalala ke nau whakamooni.